U drugoj emisiji Prirodnjak TV-a govorimo o planeti Merkur, koja je najmanja planeta Sunčevog sistema i planeta koja je po udaljenosti najbliža Suncu. Merkur napravi jedan krug oko Sunca za 88 zemaljskih dana. Radi poređenja, Zemlja napravi jedan pun krug oko Sunca za 365 dana. Za jednu godinu planeta Zemlja okrene se oko svoje ose 365 puta, dok se planeta Merkur okrene samo 1,5 puta. Iz tog razloga, svetlost Sunca nikada ne dopre do polova na planeti Merkur, na kojima po rečima naučnika postoji duboko smrznuti led. Planeta Merkur skoro i da nema svoju atmosferu, koja bi donekle uspela da ublaži sunčevo zračenje, te je površina Merkura izložena najekstremnijim varijacijama u temperaturi, koje iznose na području oko ekvatora u toku noći oko minus 173 stepeni Celzijusa, pa čak do plus 427 stepeni Celzijusa u toku dana, dok su temperature na polovima konstantno ispod minus 93 stepeni Celzijusa. Planeta Merkur je terestička planeta od ukupno 4 terestičke planete u našem sunčevom sistemu. To da je neka planeta terestička znači da možemo stati nogama na njenu površinu. Terestičke planete sunčevog sistema su Merkur, Venera, Zemlja i Mars, dok su Jupiter, Saturn, Uran i Neptun gasovite planete, što znači da na njih ne bismo mogli da kročimo nogama jer su sastavljeni isključivo od gasova. Prosječna udaljenost Merkura od Sunca je 0,387 astronomskih jedinica, odnosno približno 58 miliona kilometara. Površina Merkura je izbrazdana brojnim kraterima meteorskog porekla i slična je površini Meseca, zato što ne postoji adekvatna atmosfera koja bi je branila od udara manjih meteora, što dalje navodi na zaključak da je sama planeta u geološkom stanju mirovanja više od 1.000.000 godina. Inače, planeta Merkur se može vidjeti golim okom sa planete Zemlje, doduše rijetko jer ima loš položaj za posmatranje sa Zemlje. Može se ipak vidjeti ili u ranu zoru pri svitanju ili uveče pred sami mrak. Dosta fizički podsjeća na Zemljin prirodni satelit Mesec sa puno kratera, koji su posljedica udara meteora o tlo Merkurove površine. Unutrašnjost planete Merkur je sačinjena od 70% metala i 30% silikata i ima veliko gvozdeno jezgro u kojem nema magme, što znači da je ova planeta geološki mrtva, to jest da je čitava planeta jedan veliki kamen. Iskreno se nadamo da vam se dopala priča o planeti koja je najbliža Suncu, ali i na kojoj temperatura na površini planete nije najveća, čak i ako je najbliža Suncu. U sljedećoj emisiji govorimo o najtoplijoj planeti Sunčevog sistema. Verujemo da slutite koja je to planeta. Tako je, to je planeta Venera, koja je poznatija našem narodu kao zvezda Danica. Ali o njoj ćemo više govoriti u narednoj emisiji. U ime Prirodnjak TV-a želimo vam pozdrav do naredne emisije.